ngizithandwe kangaka izulu bengikuba ngizithandwe kangaka izulu uyangazi Bengikubani ukuthi uJesu akadeke enhlaneko eyini adeke uJesu azochitha igazi lakhe ngenxa bengikubani adadela ubukhosi adela izulu lakhe akhumula ingubo zakhe zobukhosi ebhatha ingubo zesitaka adela amazulu the dwelling place ehleze emhlabeni ezofuna mina nawe bengikubani ukuthandwa kangaka izulu kodwa Jesu bengikubani ukubona abantu abazibona befanelekile ukusindiswa mina leki bingangifanele ngoba impilo bengiyiphili bingamzukisi kodwa wethu mdala wethu wadabula amazulu wadabula amafu wehla wasemhlabeni wathangeke ngivuke uthonge wathika ngivuke uthonyawo luselele aravuma othika wanabubusa amadwele ubona mbile wanabubusa bekufanele ukuthi ngafa uvele abanyaleni kodwa wenabubusa wakhe wathangeka ngivuke unyawo lakho lusekela udwele uNkulunkulu wethu ufanele ukubongwa ufanele ukuthunyiswa ngoba usegadile Hallelujah. Befana usadlula kudala. Hallelujah. Babesho ukusiqeda amathakathi. Sasisho ukusiqeda izibulo. Abaningi bedlula ngisho nontanga bethu bedlula. Kodwa wathi uNkulunkulu hayi ngalo. Wasibiyela. I was not deserving. It is His grace. His grace is sufficient for all of us. Hallelujah. Amangazi ngiphunyuke kanjani amatheni samane yebasaba sazisibabili izinto usathane sibabeke close ethi akeke sibakulise kodwa uJesu wafika eNakarabha inzimba esinde idwala lasehlane wafuna kuvaliwe akabikho nafana wasefulela saphokulisa thina agibeli lomfuphi ophathosika sadlula
inkosi nomsindisi, it is not a joke. It's a matter of life and death. Ngiyabona nje nangabe sehlukana la sisiye bangani bethu, we get too excited, sisikhohle ukuthi singobani, sivumela i-influence yomhlaba ukuthi ayidlale ithi, sizilibala ukuthi singobani ithi. Uthi uYesu Kristu nina no-south west, kodwa izwe liphela wena u-south wakho. Why am I saying that? Because you are easily influenced by the world. Yonke into yenzayo ithathe ehlabathini, ayikho yedwa yenzayo ithathe ezweni. Ungonakalisa ukuthi wena u-south. You are the salt, and the salt kumele la ihamba khona kube ne-taste. Ngisho umuntu ungakwenza kube ngama-several colors, kodwa once waswelakala nje into eyodwa, u-salt. Inasi vele ingabisavana, ngisho namasalada vele abeduma, ngoba khona into eyi-ingredient eyodwa eshodayo, which is the salt. Leli Bhayibheli, you are the salt of the world. Bathu Jesu ethandaza ungabasusi babezweni, kodwa mthandazela ukuthi ubagcine bephakathi. Hallelujah. Uthe uncebo xa sivangela sithatha ibhesi ibeke sigijime ngayo. Adinga lawa bhesi ayikweli. Bebe zinto ukuthi wenze ukuyithanda kwakhe ihlabathi. Wancama unyana wakhe ezele yedwa lephofu. Thela amazulu wehla, thela amazulu wehla, wathela amazulu wehla, thela wayithi ayibazala. Ngibona ubaba emakhaya ekhali ngebhezi, kodwa kunomama bahlelwa nguJesu. Kanti obuphi uJesu akwehlelayo? Usahlukumeza indoda yakho, usahlukumeza umyeni wakho. Obuphi uJesu akwehlelayo? Ngisabona iy'ntombi ziphikisana ekhaya, ey'sindiswe bey'ngasindiswa, ukuthi namhlanje igema yakho mhlawumbe izitha. Kuthi esindisiweyo ngephofu isabala amagemu kodwa isindisiwe. Kanti yini esifuna? Yingakho wena makusibiya abantu abasafuna ukuthumela abantwana abantu nomadlelo wethu ngoba basafuna. Ingane sathunyelwa ukuthi ngoba sisafundiswa, siyafika siyithathise phansi sifike sizikhiphe sinjalo. Asihlalisi phansi ngane sithi wena-ke ngoba wena usindisiwe, impilo yakho kumele yehluke ingafani neyabanye ekhaya. Kumele wena siyingane nangabe siphikisa ngokuthi ubani ozokwenzela umabitiye uthi khululekani ngikhona mina. Sinenkinga kulezi zinto, basindisiwe bona kodwa impilo ayitsho. Bathulana bebodwa, abazalwane bakhipha inhlamba enkulu ngemilomo. Uyiqalaphi inhlamba engaka? Uyazi ukuthi enhlizweni yakho kugcweleni, awusakwazi nokuzilawula, kuyaphuphuka. Jesu Kristu out of the abundance. Hallelujah. Abanye manje they are just ticking time bombs. Balindele nje ukuthi ufike umthi kancane aqhushule. Abadingi nje, abantu manje badinga into nje, once wafika wamthi nje kancane. Ukubona ibhaluni ba-inflated bengaka, kodwa ukuziqhushume ukhiphe wonke la moya idinga nje okuyinaliti okuncane ukuthi nje kancane uvele ukuthi banjani abanye abazalwane balinde nje that opportunity. Hallelujah. Basho baqhushume, ungaqhushume ngoba le character yakho ayizufaka ezulwini. Phela into efaka umuntu ezulwini i-hot character. Hallelujah. Ngoba umbheka, one of the verses asifundileyo is my favorite verse. 1 Peter chapter 4 from verse 1. Kanifundele. 1 Peter chapter 4 verse 1, 2, 3.
That one is my favorite. Ngiyithanda kabi lo verse. Uyabona mhlawumbe ngalo verse wakubheka impilo yami yashintsha. Amen. Bawona abaninzi balindele a strange Holy Spirit to come and overshadow them. They don't acknowledge the spirit that is in them. Hallelujah. Balindele a strange kind of spirit. Ukuthi hayi Nkosi uthi asisho yena hayi into lihlupha iyodwa nje bazalwane andintshontsha yeah yena ulinde abantu uthi yena ubazalwane inyamiyane ehlula inyamiyane yeyi manibona umfana kuvele kugevezela amadoda udona uthi ngabana agevezeli akabana agevezeli akabana agevezeli isiketi masingusho baba makudlula isiketi vele ngathi hawu uzuba bemdala nonkosikazi sekuphele about more than 20 years beshadile usagebe akabona ukuthi kunenkinga esisiketi samgevezeli samadolo eqeda kushada kuseyiso lesi simgebeli samadolo after 20 years ucabanga ukuthi after 40 years iyozishintshe yini if then needs a person will take a decision athi kahle ngoba ngiyahlanya la ekhaya ngeke ngasho nami ukuthi kahle ngiyahlanya yini la ekhaya ngiyahlula sisona sisodwa Kita kwenda 15 years ngisindisiwe kodwa yaye sisona kodwa ukuzwe kuthi hayi yena usindisiwe na uqhula lapha yena kumnandi kodwa umthini uzombona Yesu uvela ubona ba awu akhoba mzalwa kaloku insindiso saqhathwa kudala kwathiwa waphamisa isandla wavuma ngomlomo wakho lenhliziyo wena usindisiwe basiqhatha kukhona abantu esikhonza nabo bangasindiswanga ngoba vele insindiso is to live in a moment insindiso ukuphila esikhathini ufika lapha erezi umntwana esikolo izononka nebe inkosi erezi intombazana ngoba lithi iBhayibheli nafuna chapter 5 of Proverbs kuna nowesifazana okhishwe sisitha ukuthi akahamba uwisa amadoda afike nowesifazana userezi ustanele useserious uyafunda athi xa ingena obukade uthandaza orapaka uthi yabona seyaphela urapaka sesiyangena isiketi lapha yana oyangena ibhlukwe abone incebo kuphela umthandazo angena wesifazana aqala amvulele yena athi sekamvulele ambika uhlala ebhedini yakhe athi sekahlala ebhedini yakhe asuke estudy phakathi study sakhona abuye yena azohlala embhedini ubuya bani yena azohlala phi embhedini adezohlala embhedini athi uProverbs ingazukona ngoba wathatha amalahla wabeka esifubeni angamshisi hayi ukhona yini obathatha amalahla wabeka esifubeni ayeka angamshisi abese xa ibuye ezenkonzweni bazalwane ngithandaziseni ngiyaqhubeka unamanga uqhubeki uyazenzela ngoba there's a difference between ukuqhubeka nokuzenzela athu Paulos isono xa sesifikile uNkulunkulu wenza intonye akuprovide ngekhoba lokuthi uphumulise ubale angithi selihlele ebhedeni sekunzima amavesi aphelile enhloko ngesekende athi sephelile amavesi kuvela kuzonokha umama lapho kina ungakaza nokho endlini yakho usuku umuntu uyomvulela kanti uNkulunkulu has provided you with an opportunity to learn kuba ungumzalwane ongayifundi izwi awuna timing akhulumse zonke ukuthi ukhuluma into engekho lo hayi kani yami ngithukile kunemntwana ngimfunayo now we are back to your senses nali khoba lami lokubalela Yes. My God. I think I want kunabantu labazibethe izifuba ebalentuka ezikolweni la indoda yami ayikaze akakaze azothi ebazalini bakho azohlonipha abazali akakazi kodwa wena uzibethe isifuba yoni nendoda ndoda wenzani ngale hey
Uyokugela esitrateni umncane. Njengethayile emoto. Xa sekufika imini, the only thing abayi-understand ukuthi impilo is divided into two. There is life which is physical, you live it in your flesh, and then there is life which is spiritual. And thina makholwa, we don't live according to the flesh, but we live according to the spirit. That is why ithe wena kuwe kuqala bani uspirit, ugcine bani uflesh. Kodwa wena mangabe sowethu uphila impilo ka everyday la uqala uflesh ugcina uspirit. Then on a Sunday uqala uspirit ukhohlisa bani. Ukhohlisa bani. When I say, once watching Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, uphile enyameni. Masifika ngeSunday sibethi isifuba uthi I live in the flesh. Hey boss. Yeah. Ungabamba usikhohle, oh I'm spiritual. Ekubeve, no I'm spiritual. Ngekudenze lutho. Ubona ukuthi akho ba spiritual la. O spiritual weqiniso uthi ukwenza ube mnene. Uthi sowubabela abantu izwi kaNkulunkulu, ubabele with great humility. Amen. Singaboni nokuthi wena ustrong evangelini. Akekho umuntu ostrong la. Into esinceda nje ukuba ngamagwala sibaleke. Asibaleke sidla phansi. Asibaleke kwangcwele yake. Nazo ndasinceda. Yacaba ukuthi ngasinceda ukwenza into esenzukuthi benisashadile namhlanje. Azange bafike indaba esifazane ekhulunywa ngabo Proverbs 5. Bafika. Nasi izwa yini? Babaleke. Ningamadoda, Proverbs 7. Ningamadoda namhlanje nibadala. Nasi izwa yini ukuthi lo wesifazane anganibamba anganipheli. Ayikho iremedy eBhayibhelini yenkanuko zobusha, ayikho. If ucabanga ukuthi iremedy yenkanuko zobusha eBhayibhelini, ukuguqa amadoda uthandaza. Uthi oh baba, uthi ndiyathembisa we fast 3 days. Uthi we fast bese mandleni. Uthi ngoso usemandleni ufike esikoleni uphinde ubuyele kuboyfriend wakho. Nkosi. Ngiyakwethembisa that's going to happen. Up until you take a decision yokubale ngoba ithi iBhayibheli flee i-youthful lust. Uthi ngicebisa uPaul uyenza nini? Balekelani inkanuko zobusha. Bale ama-opportunities presentayo wabaleke. Ezomnye ngathi umbona usathane siza phayideni. Ngoba phela isibhuku sekhona siyibona inkingi isiza phayideni sithi mayize ndizonqoba na ngugoliath. Hey boss. Ifike ingagoliath awe phansi. Kanti uthi uProverbs ohlakaniphileyo uyibona inkingi isezale kude abe seyithinta ikhona. Athinta indlela angasaqonda kuyo. Uqonda kwe ngoba ungubani wena? Abobuzo uDavid. ODavid bangaphezulu kwezindlu babona abafazi babantu, babona abafazi boUriya babe sebawakhona la. Hey David. Namhlanje ingcezu zenkosi zicabanga ukuthi kulungile ukuphothwa uDavid. UDavid, uDavid, uSamson, wana lemathanga kade asiquote kanje iBhayibheli and yet isiquote abantu abarong. Thina umuntu esimbelo ngasimquote uYesu Kristu. Owethu umuntu esimquote ubani? uYesu. Uzoncela ngoDavid bakho, uDavid wabona umfazi womuntu wakho, siyabonga. Awucela uYesu Kristu wabona abantu wakho. Hey. Alithi wena kuthiwa imbangi nomgqibelo sokukholwa kwakho ngubani? Yesu. Ubani imbangi nomgqibelo sokukholwa kwakho? Yesu. Soxa uquote bani? uYesu. Hallelujah. Quote uYesu. Awusho nje uthi uYesu Kristu. Uthi uYesu Kristu. Uthi uYesu Kristu. Sibona ukuthi ayabona ke le. Siyabona ukhala ngoDavid, imthaka. Ihleli ngoDavid. Every David there's only one thing I different guy. In as much as uDavid was very weak. Kodwa inhliziyo yakhe wayenenhliziyo yokuphenduka. Leyo wena onganayo inkinga yakho wena uweekend yethi inhliziyo yakho ayiphenduki. Hallelujah. Uweekend inhliziyo yakho iqinile njalo nje. Waxabana nomzalwane waduma isonto. Waxabana nomzalwane wena waduma isonto. Ezarizana usaye esontweni. Yamthanda uNkulunkulu ngoba nawuxabene nomzalwane wabaleka isonto ufika nakwelo yakulu uxabana nomnye. Yes.
Uphinde ubaleke uye kwelinye ufike nakhona uxabane nomuntu. Ubona lo kahle le yokuxabana iyakulandela. Haleluya. Uwagqiba amasonto uthi uzowagqina wensindiso onake ndihambe ndiye eZiyoni. Ufike eZiyoni uxabane nomnye. Haleluya. Uthi ayisuka eZiyoni livele kakade eZiyoni abasindiswanga bendiyofuna kakade khawuthi ke ndiye eWisile. Ufike eWisile uxabane nomnye. Ubona ukuthi kahle inkinga akusibazalwane inkinga uwe. Lento engcamana ufuna ukudilela inhliziyo engaphakathi. Uthi xa ngabe ubona uba ngabe inhliziyo yakho iyohluleka uthi ilungile. Chokhwela kho. Uthi yabonga ubangisa yebonga nawe osi yawe kanye nawe osi yawe Sikesahamba nabangane sahlomeka. Sikesahamba nabathi basithanda basihlomekisa salimala endleleni. Kodwa ukhona umhlobo namandla. Ukhona umhlobo ongadelana ongasiyanga. Umhlobo weqiniso. Umhlobo. Ayibona abantwana. Jesu. Ukhona umhlobo namandla. Umhlobo. Uyabona kulezi insuku ikharekta kaKristu sizolandela yona. Amanye amakharekta asekhona eBhayibhelini. Bekhona uHana belandelela. Bekhona uDavide belandelela. Bekhona uSolomoni noSamson. Kodwa ikhona ikharekta esizoyilandela. Ikharekta kaKristu. Sikhonjwe esiphambanweni thina. Inhliziyo yami eqinileyo uguqa ngamadolo uthi baba ngiyinikela kuwe udala ngizama ukumthethelela kodwa kuvumi awusize Jehova. Ngisize moyeni sengingase ngife ngihambe ngiyolahla kodwa ngikwazi wena. Help me Holy Spirit. Ngisize moyeni. Ngisize moyeni. Ngithi ukusizwa uwe sengaze ngife umyeni wami ngimphethe ngalendlela kodwa iqiniso lakho ngilazi ukusukela namhlanje umyeni wami akabe yinkosi ekhaya nami adelela uma abantu azodelela nazi ingane kodwa sithandaza ngethanzi lunezintsha fana nomlomo ayikhona elikhulekayo. You pray in new tongues and yet your husband is suffering. No way. No way. No way. Kumele indoda siyibone iglowa. Ngiyabona la ukuthi mahle kanjani. Kodwa uyabona ukuthi mahle kanjani. Uyabona ukuthi mahle kanjani abazalwa. Ngiyabona. Jesus. Ukuthi uma ngiboni namhlanje ukuthi ukalethwe uyekwenza ukuthi into kanjani Nkosi. Yebona kumele indoda iglowe. Haleluya. Sibone ukuthi hayi lo muntu lo wathola unkosikazi akatholanga iselelezi wathola unkosikazi. Haleluya.
namhlanje ubaba ngifuna ngisiveze ukuthi ngubaba mina namhlanje afika mina enkosikazi landeli ukudla kwami lapha ya sihleli sisoke ehlanganweni athi inkosikazi amlethele iplate lami lapha simbona unkosikazi ehleli phansi ethinzile ukuthi hoyi ngithatha i-chance ayikho le nto ngithatha i-chance avela amadlukalazi sithule bengatasiboni sithule bengatasiboni haleluya kodwa ngethuka ngoba umfazi osindisiweyo nendoda enzani esindisiweyo kanti yiphi lento abasindiswe yona ingaba ngunoKristu othi bafazi thobelana abayeni be the same Jesus othi madoda bathandela abafazi be njengoKristu ethanda ibandla de walifela what walifela ibandla where is that kind of love unkosikazi wakho afike baba umazibili unkosikazi wakho ufike lapha benomama sala sibambene phezulu ngoba siyasibambane ufike sibambene phezulu ufike wena uhambe losayida nomama sala ufike ume noma wakho ngoba umama wakho baba umama wakho ingathi ngafika kusenjalo baba umazibili yithi yeke lento lishade nomama wayo yeke ishade noma wayo ngoba umuntu oqala into masayishadile umfazi wayo. Your wife is the very first person. I'll report to mama, will report emfazini wakho. Uma wakho wathola opportunity nayo yoba ngubani, yoba umfazi endodeni yakhe, wehluleka. Manje sefuna uzobhideza lo wakho umshado. Madoda. Yabusa. Sefana uzobhideza nalo wakho. Ngoba phela yena indoda wayikhipha ngo-back door indoda. Manje nawe ufuneka usafare hayi uyindoda uthethwe uNkulunkulu. Lithi iBhayibhile owesifazane nendoda babashada bakwamntu kumele ithi indoda nomfazi bashiya bakubo bayomanywa together babe mntu munye. Ama-advices abazali bangawakhipha kodwa kusho ukuthi siwasebenzise. Ngiyamtshela kahle kulungile mama soke siwahlole nonkosikazi wami kuqala. Nkosi. Asiwahlole nonkosikazi. Sithi hayi inkosikazi le izosebenzela. Hayi inkosikazi le ngeke isebenzele. Wafika umama wathi ngifuna inkaba yendodana yami. Ufike khona umnikazi womuzi ngifuna inkaba yendodana. Ngabuza ufuna inkaba kabani? Ngathi nangu umnikazi womuzi. Hayi wena unfortunately nawe waba nowakho phela umzi. Lo akusewona owakho lo ngalo. Umele ngesitrefe sokuthi hayi phela umzi wami lo lithe iBhayibhile kakade phuma. Benifuna nemzini kamamazala. Lithe iBhayibhile kanjani? Phuma. Wayazi uNkulunkulu the reason why ithi yenza kanjani? Phuma. Ngoba ibalekela zona lezingxabano ezikhoza umamazala. Uthi uzonde umakoti wakho kanje nje umzonde kanje umvuse sengazi ukuthi umvuse ngofa amakoti ayonenze lithi uligqwirha kuzithi ngofa. Uthena kuzithi ngofa. Ugqirhisha. Yithetheni ngofa ngoba kaloku ufuna ukukhipha leyanthukuthelo ayifakwa umamazala wakhe naye. Unonaka ngaphakathi ongakazi kwathilwana akakazi aphole. Uzofuna ukufaka ulolo the same thing. Break that case emzini wakho ungawuliwi endlini. Don't allow that to happen emzini wakho. Ithi fika kwangqingetshe manje yafika kahle ngisindisiwe. Uthi mama ngithanda impela ngumama womzalwane kodwa nanku ubhetha half wakho. Uthi nangabe uhlukumeza lo uhlukumeza mina. Awusho ukuthi naboba omakoti abadele lo mamazala. Abanikeza igunya lokuthi abadelele. Hallelujah. Abahloniphe abazali bethu. Respect our parents. Iwathi umfazi ayicelwe eBhayibhelini. There's only one thing ayicelwe uNkulunkulu kwesifazane.
uthi owesifazane akenze njani akahloniphe respect and then in return into ayenze njani ayithanda intombi zethu namhlanje ziyathanda bese ziyakhubeka ngoba phela benza into abazange bayinikeze ayona iduty yakho ukuthanda uthi uzathi uyamthanda lo mfana unamanga umthandi it's what we call lust masikabuya sizo explain la kahle you don't love the person you are lusting after the person you are just gratifying the desires of your flesh uvumela inyama yakho ukuthi ayenze ukuthanda kwa inyama yakho iyatyakadula inyama yakho i-racing horse ayinamuntu oyicontrolayo and yet one of the fruits of the spirit is self-control maso usindisa unomoya ingcwele kumele ukwazi ukuzithiba control yourself ngoba ngabe ukubagijimisa ngoba inyama ngendlela ekhohlakele ngayo umgijimisa umthole usaza usamfundisa ufuna omnye inyama injalo iyohlala isenza njalo up until you make a decision uvuke la in your spiritual mind not ingqondo yakho yenyama but your spiritual one ivuke ingqondo yakho ukuthi wake up here and once wavuka la sibone lithi iBhayibheli ohlakaniphile umfazi wayithini indlu yakhe uyayakha ngezandla zakhe kanti oyisukulu uyibhidliza kwangezakhe izandla haleluya yawu ngiyabacelela nkosi yami noma sesontweni amadoda akahlonishwe haleluya futhi ngiyabacelela nomama basesontweni abathandwe mase liphele uthando ngoba kuyenzeka luphele ufuna umthande ngenkani umntwana lusathana uyabona sathana njengonkosikazi wami ngibona kanti shape nje ngimthande njani haleluya ingani wena wakhuluma futhi ninamanga kabi mama besimshathisa la oh till death do us apart ungathi lasukuma beka kunamanga awuna till death do us apart alinamanga ngoba sefuna ukudivorce angisasinvite phela sizo celebrate futhi divorce yebo salwana akumnandi makuzoshadwa la akumnandi yake akumnandi wehloko inyuka sethi singalaliswa sithandaziswa sizimiswa senziwa yonke into sithanda base kudivorce bayenza bayaqasha bazimele xa sebeyo divorce abasabuyi bazothi hayi phela ezanyama zasizidile kuyani sidleni futhi sesiyahlukana manje abangamaxoko abazalwane oh till death do us apart abanye they take it to an extent ukuthi till Jesus Christ comes awu yebo Nkosi ungathi khona abanye ngayobabuza njengoba selahlukana nje wabuya uYesu hey ngoba sithe singabonani wasijampa uYesu wabuyela nobabili wakhoza divorce isimpilo somzalwane kumele sehluke esimpilweni abazalwane ekudala they were causing influence emphakathini umphakathi wawuthatha inkinga uyilethe abazalwaneni namhlanje ingafika inkinga umuntu wasemhlabeni azise ingxaki yakho kuwe usazi yobese izaziwilali yonke izifuba zakho akhatywa lidonki hayi nalihasha izifuba zakho babone terminology esetshenziswayo kodwa athi ibimtshisa njena iyothi mina unganditshisi athi nandiyatsa ayidede mama usibiya nangabe fike wacela into umamazwibini ayiphelele phakathi kwenu nobabili akakunikazanga ukhiwa ukuthi apho ikhulume ebandleni ibe beyikhuluma ebandleni ngabuthi athi limayibhazoma la wayikhuluma why seyisaswala ibandla belithetha nobabili ukhona ngananyana ayiphelele phakathi kwami nawe mfundisi angithi besixoxa sobabili ibe sifunayo zona ibandla bese uzolitheleni ibandla uthi yabona sekufakazwa ngawe epulpiti oh ayithina bazalwane asibenzo 1 2 3 uvela ubona ukuthi we akufakazwa la kuzoxoxa indaba yayibona into bazalwane awufundele ngicela ukuthi ngifundele bazalwane Jesus ncwadi
Incwadi kaPetro qala chapter 4. Isihloko sithi ekuhluphekeni amakholwa mawabekezele. Ebazalwa ekuhluphekeni amakholwa wenze njani? Mawabekezele. Abekezela apho amakholwa. Abekezela phi? Ekuhluphekeni. Ekuhluphekeni. Uthini nangabe ebulisa lento? uJohana qhubeka ufunde lapho ukoleni imfundulele lona. Ekuhluphekeni amakholwa mawabekezele akhuleke abonge uNkulunkulu. Verse 1. Njengalokhu Kristu ahlupheka emzimbeni, hlomani nani ngokuqonda okunjalo. Ngokuba ahlupheka emzimbeni uyayeka ukona. Izona lithithini. Hayi bazalwane iBhayibhile. iBhayibhile libeka imithatha bese siyeqathi liyabo qha. Haleluya. Akhonto engalotshwanga eBhayibhileni qha siyaze eqela nje liyabo. Haleluya. Ezothetha ngezinto ezimbala namhlanje. Besofunda the main scripture was John chapter 15 from verse 1. Uthi uYesu Kristu mina ngiumdiliya okuyiwona wona. I am a true vine and nina you are the branches. Hallelujah. Nina ningamagatsha. Uthi yengona isithi nina ningamagatsha. Athi igatsha negatsha elithela velisa izithelo. Ubaba is a husbandman. As a gardener. Uyena ofika liprune ukwenza ukuthi liqhubeke livelise ini izithelo. Bengizokhuluma ngalezi zinto. Kwiscience abenza science, there are 3 types of relationships. Angizokhuluma nga 3 types but 2 types. There is a type of relationship esiyibiza ngathoni ngeparasitism. A parasite. I-parasite yonke siyayaza ngithi. So i-parasite yinto ethi kwi-host. There are 2 things. There is a host and there is a parasite. So i-parasite umsebenzi wayo lokho umzekelo a flea. Do you know a flea? A flea mangabe ifika kuwe as a host yenzana egazini lakho. Iyalidonsa igazi lakho. Wena uyalahlekelwa ibe yona injani igain. So that type of relationships ibiza ngani parasitism. So unabangana abazithi ukuthi parasite. They benefit from you and yet you are benefiting nothing from them. Hallelujah. Bakhona abazalwana abasi-parasites. Yes. Bakhona abazalwana abasi-parasites. Yes. Abazalwana abasi-parasites banjani? They keep on benefiting from you and yet when in return you don't benefit anything from them. Hallelujah. Asitsho materialistic things, izinto eziphathekayo, spiritual things. Kukhona ufika ukhulume nomzalwane bese ubuya drained. Why you drained? Ngoba umzalwane akazihluphi ngezwi likaNkulunkulu. Akanandaba ngezinto zikaNkulunkulu. So whenever uba ne-encounter nalowo mzalwane lo, you become drained. The type of relationship, it is between a host and a parasite. Hallelujah. Athi sekageyinile sekayitholile yonke le information iphelele nje moyeni. Yebo mthotho. Athi uNkulunkulu sekakhulume kanje ethi omama ngobahloniphe amadoda wabo bafika ezindlini iqhubekela ibigcine khona. Abanye as was speaking ingqabano likhona yabekwa kupause. Mase iphuma inkonzo izoqala phansi. Jesus. Hallelujah. There's difference between solving it. No, ukuthi iqale phansi. Hayi ukuthi yabazalwane akuyona yonke into esolva ngokuhlalelwa phansi. Enye into isolva nje ngokuzivalela umlomo bese uqhubeke la uNkulunkulu athe yenzani kodwa umthando umyeni wakho. Ningakhange nje nihlale phansi lithini? Ngoba ukuhlala phansi into yenu vele. Kodwa ukuthi nihlala niyenza ukuthi you must do ilelo kumele ureflect phela. Kumele wenze njani? Reflect. Now it is self introspection uyadingeka in as much as ngikukhomba ngesandla nkosikazi unaphinde ngihlale phansi ngizihlole. Why is it happening this way? Ngoba interest esizibuze yona umbuzo umfundisi usibiya lento eqaleni yayingenzeki. Why now? Then do self introspection. Zihlole.
ubona ukuthi ingaba wena uzona yini imbangela yalento. It is so easy for you ukukhopa ngomuntu wena nkosikazi. And yet mina ngikhope wena. Wena nkosikazi asawupheleli la ekhaya. Ungathi ngobuyela bheka ukhumbule kade epheke ukudla okumnandi epheke wafika usithi uhluthi wena. Wathi decision enhliziyo yakho yendlule ukuphekela lo uyadelela. Praise the Lord. Jesus. Let's do self introspection. Zihlole. Akakontributanga yedwa kule nkinga enibhekene nayo. Now you played a role. If ungadlala irole, nawe uyibone isesa wayigwema. Seyikhona ke namhlanje makufe yena phela. Ngoba phela washiya abazali bakhe. Oweza kuwe. Akanabantu somthethelela. Kodwa sathi wathuba ngesisi bakho phezu kwakhe. Self introspection. Once one the question it akasandi. Oh yake khona kade iqaleni. Then uyalana inahla khona ngisho kanjalo iBhayibheli. Nina badlali naselento naseEfeso nake nanothando. Bahamba lophola endleleni. UYesu Kristu akathi yibani nothando uthi cha uyelani la nalulahla khona. Jesus. Go back. Go back. Luvuke lusho uthando. Yakhela imizi. Abantu badivorce nje. Uthi abantu uthi unkulu ngabashadisa abanye manje sebeyadivorce. Omunye akahlamba izinto, omunye akahlini macele. Bakubuza unkosikazi, "Nkosikazi, kwenzenzani?" Uthi unkosikazi le ndoda le ayilungisi igceke, igceke ihlala lingcolile. Kwaye wakwindoda ndoda kwenzenzani? Lo mfazi akahlamba izinto isiyadazi ingcolile. But let's go back to the background yakhe. Nakuyela back to the background, wathola ukuthi umfazi ubuye emndeni locebileyo. Banama-mates, bahlanzela izitsha benzelwa yonke into. Akayazi wena lokho ukuhlamba izitsha. Hayi Nkosi yami ukuthi uyazenzisa, akayazi. Makubuye kabuye ndoda, wathola ukuthi indoda ikhulela iHebrew emafletini. Akunatshali nje beningacendwa nabeHebrew emafletini. Akazi lutho ngamatshali. Haleluya. Kwabona ukuthi ufanele ukuthi kwenziwe njani kufundiswe. Wena obuhlala ubona nangabe ecela ifana. Ake sifundisaneni kufa kwama teachings. Indoda iphefoma ama duties, unkosikazi aphefoma ama duties. Hayi leyokusiza ngane kolona ikhombana. Ngoba mangabe ukhomba unkosikazi wakho so uzikhomba wena. Ngoba iBhayibheli linyama mnye nemntumnye. Akho into enihlukanisayo nina nobabili. Bezwakala bancane? Amen. Abanye balethusa, baze babethe nokubetha. Singene isandla siyobetha unkosikazi. Indoda na uzibetha kanjani? Ngoba na ubetha unkosikazi uzibetha wena. How do you do that? Uzidonsa isandla ngoba kanjani? I'm failing to understand. But in Bible you become one flesh. You become one flesh. Kanjani? Ubona ukuthi okahle le ndoda ayikholwa le. Singabona unento ngafananga sibe sizilekwa sizithotose ebanini. Undoda ebethu unkosikazi ayikholwa. Safuna nje kuye izokwamukela uYesu Kristu. Ngoba ayikholwa le ndoda le ayikholwa. Ayisindiswanga nje Nkosi yami. Singabe lesikhathaza. Ifo ulisandla sakho kwenkosikazi. Awukholwa. Sesingasho nje ngomlomo ufika uzoma la usho, "Oh Lord isindisiwe, ngamamkela uYesu Kristu, uyaphila ngaphakathi kwakho." Ife bephila ngaphakathi kwakho babona abantu wezobona, babona bethu aba. Kodwa lezimo yethu ababona bethu ngoYesu Kristu. Ngaphandle kwabakisha ngesathi bethengise endaweni engayona ukuthengisela. uYesu Kristu wayibizwa ngizona ngamagama akazenze lutho waba imvana. Abantu they are failing i-character kaKristu. I-character kaKristu, uKristu waba yini? Imvana. Inkinga kushadela imbuzi nantoni? Nemvana. Ukushadela imbuzi zimbili izinto, imbuzi nembuzi.
oyimbuzi nemvana oyimvana nemvana. Makushathe imbuzi nemvana akho nto ezolulo. Makushathe imbuzi nembuzi akho nto ezolulo. Makushathe imvana nemvana kuzohlangana. Imvana evangelini yakwa ngubani? uKristu. Uvumela izwi lisebenze phi enhliziyweni yakho. Ungaba lo 50 years usindisiwe kodwa ingane laphayana nangabe zithunywa azithukwa abazalwane azibathuka abantwana ngenhlamvu ezingaka. Nasesibuya lana sesibathuke ngenhlamvu ezingaka. Nasesibuya athi umntwana ungahlala sepulpit esithi ungcwele angahliki la pulpit ngoba wehlala la pulpit yeyi. Isipoki isipoki somntana siyokugqibela akanathando mayisepulpit. Abantu abami iy'ngane zami umolekipha 200 bapha uthena uzobapha phambi kwethu kungamaphini wena. Uthenga bani? Wazi uthenga abantu abarongo. Awumuntu simthengayo babusibuya nguKristu. Ifuna uwedwa nje isendlini yakho uthi angithathe abantu abami benizithengela amaswini. Hayi bese ngobani ithi kungasothenga thina sizintoni? Ngiyini mina? Bayini abafundisa ukuthi uzothenga bona? Endlini yakho uphila unothanda esontweni awusindiswanga ake umfundisi usibuya senje waqatheka wakuthatha wafaka kwesithimu wakwenzisa isho kanto wakwenzisa intercessor awuthandaze ebandleni awuthandaze kudilika indonga endiyethe endlini awugobhozi ake. A person will not spend even a minute thinking about God endlini nguye no generations. Zonke isibopho zazisiwe abazinjalo kodwa awulembi umthandazo wakhe ebandleni yakhe. Usaye lengthy prayer yakuzwa nguYesu wathi uYesu lingasayi ngemilembelebe emithandazo. Yabona labona milembelebe emithandazo ukuna sitheke kahle abanayi prayer at all. Kanze bafuna uku-entertain public. Athi wena umsebenzi wakho uku-entertain abaku-entertainment bona. Bazosi-entertainer, ba-entertaine and yathi impilo zabo azikho in short. Impilo zabo azikhuselekanga. Mhla efa ewushiya lo mhlaba uyolahla ukulahlwa. Abesekhala athi kodwa baba kangihlabelela ngevoice yesoprano nje bandleni ngithi ungcwele uNkulunkulu ungcwele baba ungcwele. Athi uNkulunkulu depart from me you evil person, I don't know you. Which kind of a person are you? Unhlobo nikapende kathi wena wangathi ugreen wathina wapinki waphinde wared. Wayingcube ebhange nje kumzalwane kwenzenzani? Hey. Abantwana bayasiqabuka ismile la inkonzweni sakho. Bayasethuka ismile sakho enkonzweni abantwana. Asikho ekhaya. Abantwana ungathi xa udibana nabo ngathi udle intelezi. Nathi face abayaziyo abantwana ekhaya ngathi ukuthatha udle intelezi. Hayi bayibona benkosi. Ake siphuma ngakube ngathi ka udle amaswiti nje ngoba bafike bona uthathe eqaqekile. Ake bafike bahlale kulo bahlale phezu kwatata abantwana bajabule. Yezwakala bangcwele. Hallelujah. So the type of relationship number 2 ilesiyibiza mutual, and it's a mutual relationship. In mutual relationship, it is where both are benefiting, the host and the parasite. Both of these two are benefiting. That is the kind of relationship that we need. uYesu Kristu uthando banusimthanda ngalo yilona uthi uYesu Kristu draw nigh unto me and I will also draw nigh unto you. Uthi sondelani kimi nami ngenze njani ngisondele. So this type of relationship kumele senze something sisondele kuye nakuza thini asondele. How do we draw nigh unto him? Ngalezi izinto prayer, reading of the word, fasting. That's how you draw nigh unto God. If you are not reading the word,
if you are not fasting, if you are not praying, if awuzidli ngezwi, just know that awusondeli kuNkulunkulu during the week. Ngoba into esisenza sisondele kuye yilezi eziwu-3. Read the word, fast, pray, and sidla ngezwi likaNkulunkulu. When last did you sidla ngezwi likaNkulunkulu? When last did you meditate? Wagcina ukumeditata ukuthanda izwi njengoba uNkulunkulu alithanda kangaka izwi ukuze kodwa nami baba wathanda nami nje uthe kodwa wena baba uphakeme kakhulu uyindwe uzidle ngezwi lakhe lenze something wagcina nini njengoba uzidla kanje ngoJC so uyazi kusasa uzibani uzobulawa estory wazi ngathi ukuthi ubani i-character yakhe isiyaphela kodwa uyazi i-character yakho noKristu ukuthi ibinjani. I-character kaKristu empilweni yakho uyazi kodwa ngumzalwane usindisiwe. Let us have this type of relationship. Zindla noNkulunkulu, sondela kuNkulunkulu. This type of relationship, uYesu Kristu is a true vine. He provides us with the nutrients so that we grow. When we grow, we must produce what? Fruit. Into expect ukuthi uYesu Kristu yini is ten. If we are not producing ithelo, then sifana naleli gatsha elithi iBhayibheli. Ngicela nimamele senibhala bantwana. Ngicela nimamele senibhala. Sifana naleli gatsha elithi iBhayibheli elingatheli isithelo. Ubaba akalipruni kodwa lenza njani? Uyalikhatha lichophe lilahlele phansi. Once lilahlele phansi liba dry bese lilindela ababuthi balithathe bophosela phi emlilweni. Do not be that kind of a Christian onganasithelo. Siyawala umoya ongatheli. The fruits of the Spirit are in the book of Galatians. Go and read Galatians chapter 5 from verse 20. You will learn more about the 9 fruits of the Spirit. If you don't possess those fruits of the Spirit, you need to sit down with God, pray. Baba nginikeza ukubekezela, what we call long suffering. Ngasafara for 2 seconds, I want to quit. What kind of a Christian are you? Just suffering 2 seconds. I am questioning myself. Who Abraham had to suffer for about 25 years. Every daughter, God to but he kept on waiting for God. He never gave up at once, but he waited up until God blessed him with a son. Kodwa wena yangenzekile namhlanje, I am job seeking, angutholanga umsebenzi namhlanje, angutholanga kusasa, akapheli ngisho nonyaka wodwa, you are already give up on God. You don't have the fruit of the Spirit that is called long suffering. Long suffering, long suffering. Remember, for gold to be purified, for gold to be beautiful as it is, it has to undergo some processes, and the process is not nice. The process of purification is not nice. You will receive your instant blessings, and your instant blessings will cause you to slumber. The reason why you are sleeping, you are instant blessings. Oh Baba, I don't have food. Oh Baba, I don't have money. I was for 2 seconds after that you are giving up. It shows that you don't have the fruit of the Spirit, which is called long suffering. I was the Bible says those who wait upon the Lord shall renew their strength, and they will mount up with wings as eagles. And when they begin to move, they will not faint. They will keep on moving. They will keep on soaring. You easily get tired. You can no longer move forward. But our expectations for God are not from God. You are expecting things, but there's no expectation. As a result, uzophelele endleleni. Basuke ngibhide bebaningi iinginginya zabantu kodwa bangena ezweni lesethembiso is just a few.
Do you know that most of the people abaphume eGibhithe abafika ngeke na? Because of the unbelief. Awuzufika ngabe fanele ukuthi ufike khona. Whether you are settling for less, and yet God has big things for you. And yet whether you are settling for less, even when you are praying, ngokubusisa ngokuyibhizinesi nyana akatshongo uNkulunkulu uzokubusisa ngokuyibhizinesi nyana. God will bless you with a business that will feed the whole community. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. And ulinda wako kusikia ifaith yako uthi Yesu Kristu ifaith ayidingi izinto ezinkulu. Uthi faith is just like a mustard seed, which is the smallest grain. But when you take this smallest grain and you plant it, iyakhula iveze isihlahla esikhulu kubuye nenyoni zezulu zizohlala kuso. Once waba nefaith kuNkulunkulu uthola into enkulu sibenefite nathi. Usengingeni losafuna into that will only bless your family. Usengingeni ufuna into ezobusisa ikhaya lakho kuphela. Usengingeni udingeka abantu abazothi i-community yami ayikwazi ukuhlupheka kanje ngikhona. Ungabi nengqondo yenyoni. Ungabi short-sighted. Kunabantu ababizele to serve ama-communities. Kodwa ingqondo zabo, they only want to serve ama-families wabo. As we are speaking, that's not what you are called for. Into ebizileyo wena inkulu nalento ecabangayo. Inkinga usabona only your family as your family. Until uvula ingqondo yakho ubone beyond your family. Only there is family that is beyond your physical family, which is this spiritual family. Uzadleka kuphela ngengane zakho mfundisi ukuthi ingane zakho zofunda kanjani, kodwa ungadleki ngezabazalwane ingane uthi nengane kamamu white ehlakaniphe kanje izoya kanjani esikolweni. Ikudwedwa lento ubonakala ukuthi you are the father of many nations, you are the mother of many nations. You are not only the mother yefamily yakho. Bafa abantu bengafikelelanga nabe fanele bafikelele khona. Ngoba because of this short-sightedness. Lisafari uzosafara thini bakhe kodwa abazalwane bakhona. Ibandla nawufuna indawo enosizo ufuna zonke woze ebandleni. Engiyethe ebandleni sinodokotela, sinamanesi, sinothisha, sibeke yonke inhlobo yomuntu. Kodwa into ehluphe okudlula zonke ibandla. Wenze njani? Short-sightedness. Nawufuna ingane yakho gqitile. Esinye unandaba naso. Siyathandaza. Asithandaze bazalwane, let's just pray. Let's stand up and pray. Siyabonga.